Veliki pozdrav strijelci, dobrodošli na svoju vikend prognozu koja kasni. Inače, ova prognoza vrijedi od četvrtka noć do utorka ujutro ili kad vas već zakači. Odnosi na one koji su rođeni u znaku strijelca ili mi je ovdje mjesec podznak. Kroz uočari su dobrodošli, ali onda uloge mogu biti zamijenjene. Tako da idemo vidjeti što vas čeka. Koristit ćemo Morgan Greer karte, odnosno Vikend Brko karte. I ovu smo prognozu pripravili s vremenom u naslov tko će se javiti, a tko odjaviti ovog vikenda. Da vidimo strijelci, strijelci, strijelci. Empress. Ovo je recimo nedostajalo malo prije kod lavova. Ok, Empress. 8 štapova. Očekujte komunikaciju. 10 kopa. 3 kope. 6 kopa. Kako je ovo fino. 9 mačeva. Nema veze da je 9 mačeva. Javlja se netko za koga želite da se javi. Radi Empress, moguće da se radi o biku. Empress je djevojka od Emperora. Da li se pojavio Emperor ili Empress, manje je važno. Ovo je nekakav autentičan lik kojem napokon, ne znam, pada kruna s glave i javlja se. I ovo je neko javljanje koje vi priželjkujete. Meni je najgore kad gledam na nekim kanalima, tipa ne znam tko će se javiti ovo ono i onda kasnije već im, pogotovo kod Taylora po opisu, da to nije ta osoba za koju ja želim da se javi. Uglavnom ovo će biti jako zgodno javljanje koje ćete jedva dočekati. Dobro. Karta pape, opet imamo bika. Ovo može biti nekakav dupli zemljani znak, dupli jaras, dupli bik itd. As štapova. Dečko štapova, 10 pentakla. Ovo sam pričala na Tine tarot terapiji, pa ću i ovdje reći strijelcima, ne znam koji je to bio tamo znak. Moja prijateljica čuvala bebu, nečakinju, i mi smo bile na video pozivu, i dok smo bile na video pozivu, prijateljica je nešto morala obaviti, ja sam ostala sama na kameri sa bebom. I ja kažem, beba, hoće mi se ovaj jedan javiti, nije sad važno koji, a beba ono kao revolverići, pum pum, i bome je bilo pum pum, tako da ovo vam je nekakav isto pum pum, paf paf, bum bum. 10 kopa, 10 pentakla, papa. Ovo je netko s kim niste bili slučajno u vezi ili odnosu, ovo je netko s kim imate temu. Sa 10 kopa, 10 pentakle kartom pape, ovo nije neki raspali klošar ili nekakva buzdovanka, ovo je neki već malo sređeniji lik. Znači ovo može biti čak nekakav kandidat za vezu, znači živi sam, ima nekakvo obrazovanje, radi, samostalan je, znači dolazi u obzir za nešto konkretnije. Sa 8 štapova, dečkom štapova i jasom štapova osjećate nešto prema ovoj osobi, ali ne bih rekla da ćete ići do kraja. Ovo je prije sad, oni se javljaju ili ćete ih sresti, izvode vas van, ali nećete ići do kraja, želite malo procijeniti situaciju. Sa 9 mačeva mislim da ste nervozni oko sasvim jedne druge osobe i da ovu osobu uopće ne očekujete. Moguće ste već zaboravili da uopće postoje, da vam više nisu toliko bitni. Dobro, da vidimo koja je njihova namjera. Oni ovako dosta zrelo nastupaju. Koja je njihova namjera? Koja je njihova namjera? 8 mačeva, 7 mačeva. Obježni čovjek, karta zvijezde. Rekla bih da imate nekakav krivi start s njima i da oni to žele sad ovih dana popraviti. Znači ovo je netko tko će vas iznenaditi. Moguće su stvari otišle ukrivo, ali ovo se jednostavno
da namjestiti. Malo prije su Lao imali jednu priču koja je otišla nizbrdo i više se ne može vratiti. Ovo vaše se da vratiti, vratit će se, međutim vi nećete iz nekog razloga ići do kraja. Možda nemate povjerenja, možda ne želite nagliti, a možda sada vas zapravo zanima neko sasvim treći i malo su zakasnili. Ok, da vidimo ishod. Da vidimo ishod. Kraljica kopa. Emperor, kako je ovo lijepo. Da vidimo još. Kralj kopa, wow. Ovo je ljubavna izjava. Ovo je ljubavna izjava i nemamo nikakva 3 mača, nemamo nikakve kraljice štapova, nemamo nikakve druge žene, nemamo viteze štapova. Ja kad vidim, znači da meni netko vitez štapova ili kralj štapova tumači kao da je to ono ljubav života, znači meni dođe da se ono ubijem. Dakle, nemojte ono da umrem, da me ono crvi sa hrane, da ne znate prepoznati ljubavni kombo. Ovo je ljubavni kombo. Znači, kraljica kopa, kralj kopa i emperor. Ovo je nešto što će biti prevedeno kao ljubavna ponuda. Međutim, imam dojam da nekako više ne govorite njihov ljubavni jezik. Sad, možda su previše toga zeznuli, možda su malo zakasnili, možda imate druge prioritete, ali imate, znači, ovog vikenda u najavi ljubavni prilazak, ljubavno udvaranje, ljubavni poziv. Ovo je vrlo fizički, vrlo organski i ovo će se desiti u ovoj 3D realnosti. Potencijalni znak može biti ovan, bik, čak bih rekla dupli zemljani znak. Ne bih rekla da je ova osoba nužno mlađa od vas. Oboje se tu negdje vezano za zrelost, oni su jako situirani, jako sređeni, ovo je netko koji je znači kandidat za vezu ili nešto ozbiljnije. Dobro, da vidimo konačni savjet, savjet za strijelce, 10 mačeva, znači, mislim se tu je desilo nešto gadno, ali ste vi već to preboljeli, znači vi ste već s time se objasnili, dešifrirali, odradili healing itd. Međutim, još je nešto ostalo. Znači, još je ostalo, ja sam čitala nedavno da nije opasan krpelj, nego se krpelj zapravo posere. I onda taj izmet krpelja nama stvori probleme. Ja znam da krpelj je sam po sebi problem, da ono stavi nekakvu iglicu. Ne, znači krpelj obavi nuždu u nama i to, znači kao da vjerujete kao da je nešto gotovo, ali nije gotovo. Znači jednostavno vjerujete da ste možda oprostili, vjerujete da možda vam to nije toliko važno, da ste okrenuli novi list, ali negdje zapravo znači ćete da kao ono lažete sebe. 10 mačeva, 10 kopa i 10 pentakla, 10 numerološki ne postoji, to je 1 plus 0, a to je 1, ovo vam je novi početak. Znači ovo vam je novi početak. I ono, davnih dana je strijelac poželio želju i sad se ta želja ostvaruje, međutim, nešto niste tu do kraja otpustili. Znači, nešto će vas podsjetiti da ste još uvijek malo ljuti na njih i to bi mogla biti nekakva prepreka da se prepustite, jer se osjeća kao da jeste malo pod kočnicama, a oni dolaze ono, evo me, ono, tu sam, bit ću tvoj Romeo, bit ću tvoj Kazanova, tu sam, tako da pamet u glavu. I to je to. Hvala strijelci i pa pa.